agak geruduk. Jadi gini sanggaran. Tadi pulas kaki hadi. Nah mulut kita jadi pemakainya begini kami sing tadi anu nih harus jane Gusti Bade Rakriano. Pati anu sekarang mau kuno dan hilang. Cicing aja keraung sing gang kaki pulas. Tahu cing mulut ngau nguriuk yuk. Akhirnya bilangin awak kita Gusti Bade. Ruaning sampun gibecek kumi itu terus medap kalau Gusti Bade. Napi wawe numi namni ke gumi gerupuk ditirakin medar atuh Gusti Bade. Oh, rono yo. Dari medar gumi kalau geset itu tuh. Kalau juga usang utara tuh aja agak geruduk. Jadi gini sanggaran. Tadi pulas kaki hadi. Nah mulut kita jadi pemakainya begini kami sing tadi anu nih harus jane Gusti Bade Rakriano. Pati anu sekarang mau kuno dan hilang. Cicing aja keraung sing gang kaki pulas. Tahu cing mulut ngau nguriuk yuk. Akhirnya bilangin awak kita Gusti Bade. Ruaning sampun gibecek kumi itu terus medap kalau Gusti Bade. Napi wawe numi namni ke gumi gerupuk ditirakin medar atuh Gusti Bade. Oh, rono yo. Dari medar gumi kalau geset itu tuh. Kalau juga usang utara bilang ada nama tulung nah jerit di Jawa mesriang bumi bangan serahkan di rumah keluar buyutan ini sekian sampai yang tuh kaki ada begitu ayo nani ngaparian ayo kita nani ngaparian dong kapan kita dulu ya sampun miringan nani Gusti Bade
sami jalan pun sirang rakari anu pate. Kaki kenten kan rabun kenten doang kan kenten duwe kenten. Sekarang naik. Dua saya nggak ada itu, nggak di apa? Oh, ngaranang sing tepung. Oh, bau ingat ya. Ini ampun ampun aku ini. Oh, dihang pulang bukan kalau sami jalan pun sirang rakari anu pate. Hari ini jorang kita yang Dari saya dari kalamani lo. Oh, sangarang segat ini kandang busana kewatihan. Ini mau bawa saya jakting Mau bawa. Ini Apa ya terus ini? Oh, kegelung pun siro kegelepingan. Lo ngejauhnya ke klopeng betul. Ini orang Merah hendeling sarwo manik. Luar nian kunang sayur dari kahanan pun siro. Bianti merah ini cocok nih mau kejang. Orang tuh mau bawa baru Oh, seperti tes dening gerudung. wah, mau berbicara pedagang kan yang ada gerudung mungkur. Mantap kalau mau berbicara. Sumpang dening sekar waripang. Masuk bang, bedeng sekar waripang. Nendan sekar waripang tinggal di diamond. Sekar atom nih wah. Nggih batur Oh ya tuh modang ya sirang rakari anu pate. Wani umpamakan ugati di kanan sekar. Oh gendan, nggih batur. Apa ngawin? Napi sana mawinan palung nguti. Bangsing beno ngawak. Oh gendan. Apa krano? Apa dasar? Komentar mendasar. Napi pun itu. Apa ya tuh kinarani ngwari? Napi ini madan balik bang pun itu. Ware pinakotorah. Bang ya tuh pinakotorah. Ya, wari pun itu terang. Bang punya keberamo. Pinakotosin barah. Oh, tersing kamu batur. Mapan ayat tuh pinako kedong maya sakti kang catur kanda. Itu. Mapan ngulun wus pasang. Uruh anda pasok awatan catur sana makabeha. Betul, mau kejang hari pagandang na itu pas semeton kalau mau mesti balik. Ango pati parajo pati panas pati rajo iya ada para samu sekarang sukuri tekak siro. Kariano pati das karungan. Ya, betul pas semeton na itu yang mau padan nih, coba bersigang gitu deh. ring yang ngusah itu. Betul. Mau hendan yen dadi deh benodo ngawak. Ya, ambulo. Yen sing mulo berdoa nelakan ngoten seisin sakro pemiane matana kamu. Daging kan di pawacanan gusti esane wau wandangnya di tiang magakonya kan orang mana di tiang puniki karen kandang kendane bumi makin tuh. Betul. Ya. Tangi anak aku kita tuh beri lumah pun siru tuan itu. Sabun kita terus dipianiri kan itu. Orang yang hadir di dalam mana sama. Ampun tujuh ampun aja dos laut di doran Duren tuh kita nanya. Kalian waran tuh. Ya kan tuh.
Tiang godong mos ka. Us sabar wira serawan sirang cerakan paker. Tiang Gusti Yang ratu. Cerakan niro saya. Yang ratu. Subro Tiang. Kita nugro para kandutan. Kadiang punah bodoh kita. Yang narina naso kepang kapilayut tursahaso atawan-tawan tangis begitu kang. Aku ya temetang yang bangkat. Yang dipatut tadi bos palungguh Gusti Pati. Nenten main bos kati binakan palungguh Jokor ratu. Napi sana mawena di tiang kaki lengajang palungguh Jokor Gusti Pati. Sahasa di tiang medetangi set medetulung liangan Gusti Pati. Wentan sana dahat jagi atur ngayang di tiang. Bener lah enak umatur kuingan itu. Lugurayang di tiang matul palungguh Jokor Gusti Pati. Di tiang ngatulong daki lengajang palungguh di tiang wentan dios wanta punikit kewentanan jagat kediri rajane makin becek. Becek ratu becek. Tapi bawa dia ngawen yang becek. Wentan nalit padam mendadak. Sumbangan dalam sanyo. Sanyo wentan nakalam sakit langsung pun padam. Sami talar jatuh perjalanan palungguh Jokor kane kakriano pati matri sampun talar sedo. Pun Aren kumadari pecah. Sapa sira balik ireng ditangetan palungguh Jokor Gusti Pati jaki nake kan iki becek kan kumpul kediri ini pun apa ya? Yang samang kano kayu kayang satu rakyat. Dut. Semua orang yayo teki sirang rakar yang pati. Yang sing pelih kan benoman arko. Dut. Walu nato bilang. Wah. Nih, kawin. Yang sing beli bangin anu pendapat walu natung lah kan ini. Bangin penapian do kalau bagus sih. Ya. Buang kaki atau ini sange. ayo kita manas tapo. Ya, dan di dasu malang sayo yang linggih kalau Indah dosen kesinatrio yang jagat ke diri rajo. Ulang yayo teki sirang rakar yang pati. Apa mau belum marwan. Nah, ngawil ayo ya patut medaging nak melatut dosen kesinatrio mau dapat dan tadi dikirim jagat ke diri. Siapa sih lo malah nak malaning jagat ke diri rajo. Mau belok pati itu Ya. Buang kaki begitu. Lah enak pomo don buri rumah pun sira tuan dulu. Ya sedang kita memarki makin titiang ini. Ayo lu mujukan dia ke wismani sira. Legane kamu kumane walu nanti ni dah. gitu warna ning lampah pun sirang rakarian nepat. Ya ampun kan jauh. Terus barap tuan dengan cakan wismani bilang. Mirip sing kadonnya. Umah yo yo. Oh windangan ne umah walung atau. Tau sing ngicong. Oh, tayan rumah was ayat dari keramaan nih. Waduh. On tayan katon wismani sire walu nato. Nanteng batang wayang walu dateng dirah begitu deh. Nyai walu ngateng dirah. Manawat dan mauroh ya begitu.
Anu yayo deki sateru prapta mengkene aneng kedadua. Nah mirip di sing nawang yen nek komai ada di Kusmani senale musuh nih nek komai. Oh, tekan Gusti. Yayo deki datang mengkene pindah kedudukan. Sri Naronato jagat Kediri Raja pindah ke Prabu Erlang. Nah sepedekan wakene wae sing andalen wantah utus Prabu Kediri Rajana wantah Prabu Erlang. Oh, Kediri Lama Raja. kanen Sido Amara Cayo poing anike. Sing andalen kal mancur dong uripnya ini. Mapan agung yukti kang dosante. Nah mulus saja gede nyendosan Obat liur nyai. Dan surut-surut gitu anerang-nerang jagat. Angelarakan di kandang Dharma wajib. Lalu nasti nerang jano angeristu wong tanpa dosa. Sing suut nyai gumiu. Walu natu kesinatri ang listo gitu. walu natunira kesatria unisto itu. Lah enak mijelakan gang kawi sayanto para samona. Jani hedeng aku kesatian itu jangan. Ini Gusti Patih abang Yang yukti kita para wiro, yang yukti kita peratnyan. Oh, Yang saja yang kesatria perwira yang saja beratnya. Ano yayo di kesatria perapto mengkeni. Meh-mehan natan sido ada pak, marwanto ni ngancak-ancakan wismahan ke. Kene makin ini dengan umah walu nato. Ako, Nggih. lah enak. Nggih. Timrek. Oh,